Magazin je bez granica, a u magazinu u predizbornim danima smo u Beranama i u Ulcinju. Imaćemo i iz Podgorice i Nikšića priče, a u Beranama, osim što pratimo izbore, raspirujemo i međunacionalnu ljubav. Vidjet ćete kako. Gost nam je Srbin u tom većinski srpskom gradu, što je zato što je Srbin ostao bez posla. Paradoks, pomislit ćete, ali pošto znate da su tamo izbori, paradoksi se, očekuju. A mi smo iščekivali, evo, ima tome 15 dana i razgovor sa pretendentima za preuzimanje vlasti sa DPS-om. Međutim, 10-ak telefonskih razgovora sa lokalnim čelnicima te partije, od kojih polovina obećavajućih, a bar 2 puta toliko neuspješnih, nisu urodili time da se neko od njih pojavi pred našom kamerom. Juče ih gledam pred kamerom druge televizije, čeznem, kritikuju odnos nekih medija prema njima, grdnima. Baš da ih sažali čovjek i kaže, ama, glasajte ih. Tako vam onih 7 socijalnih slučajeva sa njihove liste, a koga ćete ako nećete njih, sirotane. Tako vam onih 91 slučaja njihovih funkcionera, promrzlih i gladnih, što su za drva, za ogrijev i hranu pare uzimali. Eto, neću dalje da vas kunem, a ovo je druga emisija našega magazina na temu beranskih izbora. Jedan dio kandidata smo vam predstavili, a sada smo imali u planu još 4 grupacije. Kako nam je otkazala razgovor i gospođa Zorka Brakočević, nosilac liste građana Napredno Berane, prepolovio nam se izbor. Ipak ima da smo i mrvu sreće, makar što se ugla naše priče tiče. Razgovor su prihvatili Bato Đurišić iz grupe građana Riječi, dr. Dragan Labudović iz URE. A naša novinarska sreća je to što su oni do skoro pripadali jedan koaliciji Zdravo Berane, a jedan DPS-u. Tako da u suštini mi imamo razgovor sa bivšim članovima, 2 po mnogima, glavna takmaca za osvajanje beranske vlasti. Evo i razgovora sa njima. URE je partija koja je u usponu. Ljudi vide da je spoljna politika URE baš onakva kakva odgovara klasično građanskim partijama sa ogromnim brojem intelektualaca. Znate, ja kad sam pročitao prije stupanja u URU, kad sam pročitao koliki broj intelektualaca ima URA, to me frapiralo. Ne postoji manje partije u sponu koji ima veći broj individualaca. I mislim da bude iznenađenje ovih izbora. Pozitivno iznenađenje izbora. Vi imate naravno mnoge priče slične DPS-u. Samo sa drastičnom razlikom. A koja je to razlika? Razlika je što je URA neokaljena partija. Ja volim tu riječ da upotrijebim, možda i nije. Neokaljena partija. Što hoćete da kažete je DPS okaljena partija? Tako je. To je tako. Primijetio jednostavno, sa ovolikim brojem afera, sa ovolikim brojem, to je jednostavno ovo je nevjerovatno da nema dana kad se otvore novine, da se ne pročita, naravno, novine. I da napomenem, od prvog broja do današnjeg vijesti, stalni sam, znači nikad propustio ni jedne vijesti nijesam. Od prvog broja do današnjeg, to da znate. A dobro, ali ja znam. I kad sam bio u DPS-u i posle vječito, čak su mi neki pregovarali. Kad ste bili u DPS-u, to mi je uvijek inspirativna ideja za razgovor. Izvolite, pucajte. Trebali ste da budete i direktor jedne bitne bolnice, najbitnije na sjeveru Beranske, a onda ne bijaste. A šta bi? Iznenada u petak na subotu nešto se desilo. Jedan telefonski poziv i ministar ne održa riječ. A vi DPS-ovac, u DPS-u stručnjak, specijalista urologije. 19 godina u DPS-u. Problem je da se ne gleda stručnost, nego se gleda podobnost i tako dalje i tako dalje. I najvjerojatnije nisam mogao da prođem. Da, niste bili pouzdan DPS-ovac, a vi 19 godina tamo. Jeste. Bio sam vječita opozicija u poziciji. Kako vi to da vidite tek nakon 19 godina? Ne. Ja sam to vidio prije
prije nekoliko godina. I prije toga, a to je najvjerovatnije jedan od uzroka što ja nisam tada postao direktor, najvjerovatnije jedan od uzroka što sam ja i prije toga pričao da ovo nije partija za mene. I samo da vam kažem nešto, ali najozbiljnije govorim. Tu noć kad sam napustio DPS, tako sam slatko zaspao. Evo, vjerujte mi. Interesantna slika. Ali usnut, zaspat i ništa više. Ali nije baš tako. Mislim, mirne savjesti. A da, naravno, ali tako nije u ovom realnom i surovom političkom životu u kome ja moram da vas pitam. A jeste li vi znali da su vaše kolege, prijatelji, suborci, partijski drugovi tada uzimali one pare socijalne pomoći, ne znam, za drva, za hranu, djeci, čuda? Prvi put za ona socijalna davanja, prvi put za socijalna davanja sam saznao iz novina. To nedavno, prije 10 dana. Bio sam član, ili onda kad je počela... kad je iz novina, kad su počeli spiskovi, prije 10 dana. Dobro, ja sam znao malo ranije kad je pokrenuta krivična prijava u Centru socijalne... Ja nisam. Indirektno, naravno. I prvi put sam saznao iz novina i nisam mogao da vjerujem. Isto kao što nisam mogao da vjerujem šta se radi sa plaća iz... I što vam kažu sada oni, vaši nekadašnji partijski drugovi iz DPS-a, koje opet sretate, vi znate da su uzimali socijale. Jer imao sam uvid, ono je definitivno tako. Ono je katastrofa. A prije 4 godine jedan od simbola pobjede koalicije Zdravo Berane i preuzimanja vlasti od DPS-a u tom gradu bio je Bato Đurišić. Na ivici brutalnosti hvatao je trgovce ljudskim dušama, kazio je kasnije, jer su kupovali glasače pred izbore. Poduhvat u Bernama da se spriječi otimačina, mnogima je zaličio tada na uvertiru za smjenu vlasti na državnom nivou. U podgoričkim protestima koji su uslijedili, Bato je u medijima postao zvijezda i sa idejom da na svom bageru pođe do glavnog grada na miting opozicije. Nije stigao, makar s bagerom. Razočaranu lokalnu vlast, potom izazvao njenu krizu. Jeste spremni za ovaj intervju? Potpuno spreman. Bageri upaljeni ili se zagrijava? Svaka mašina. Sve. Čim bude trebalo, idemo. Na Berane. Na izdajnike i na ove što su opustošili Berane. Na DPS i gospodina Šćekića, koji ima uže okruženje, koje su čitave ove 4 godine ovog mandata radili za DPS. Najbliži saradnici DPS-a iz Berana, ja to mnogo puta ponavljam, su Dado Šćekić, predsjednik opštine, lider koalicije Zdravo Berane. Tako je. I uži saradnici, mogu da ih nabrojim ako treba. Dakle, Dado je ubačen u Zdravo Berane da radi za DPS. Ne, Dado je radio za DPS ranije, ali očigledno vidite i sami kako ova njegova stranka... A vi niste ubačeni u Zdravo Berane da razbijete Zdravo Berane, što je javnost tako doživjela. Znate li kako ova UDBA... Imali smo intervju o tome prije godinu dana. Tako je. Ova UDBA SMP-a, koja je jača izgleda od ove DPS-a, tamo su oni stari udbaši komunistički, ono što oni rade, hoće da prebace na drugog. Ako sam ja došao da razbijam odnosno ovo Zdravo Berane tražeći da oni pokažu zube DPS-u, a ne da sarađuju, da trče kod njih, onda sam ja evo rasturao to. Moram reći, opravdanje koalicije Zdravo Berane za saradnju sa DPS-om je bilo da lokalna samouprava mora da funkcioniše u relacijama sa vladom. Pa dobro, to je logično. Relacije su drugo, a bliskost je drugo. Pa, dajte, ilustrujte nešto o te bliskosti. Evo, bliskost je počela je odmah, prvo da kažem da je bilo u startu, da je gospodin Šćekić došao u opštini tamo prvi, kad smo izglasali na skupštini, odmah za njim je došla gospođa Marković i nijedan papir nije nađen, mnogi papiri nijesu nađeni dokumentacija o pljački Berana. Tamo u opštini Beranskoj. Od prethodne vlasti DPS-a. Gospođa Marković je priznala to i na skupštini i na klubu odbornika da mnogi papiri tamo nemaju. Čak je to i revizor kojega smo angažovali posle mog dugog insistiranja, jer sam vidio da se prikriva sve to, utvrdio da nedostaju, pa je čak kad je vršio... Da li u tim papirima smatrate da je sakriveno i to
da su ljudi vrlo visoko pozicionirani i materijalno obezbijeđeni dobijali one socijale, čuda, a što je sada isplivalo u javnosti kao bum i adut da Zdravo Berane opet osvoji vlast. Znate li kako, ovo je mene malo smiješno sad da donose ovo, da iznose u javnost. Oni su imali, ovo su 20.000, čini mi se ukupno da pokažu. Milionske su cifre u pitanju tamo. To nijesu pokazali, što sam ja ukazivao od početka. Sve to govorite na onu prethodnu vlast? Na prethodnu vlast koja je opljačkala, ne ovu. Koju je navodno ova vlast krila. Krila, naravno. Ali oni su davali 30 prijava krivičnih. Ne, dali su 6 krivičnih prijava. Ono što je najbitnije, oni nijesu davali, to nije 5-6, nego 56. Samo da još ovo objasnim što se tih krivičnih prijava tiče. Oni su krivične prijave predali za ljude koji su radili u predizbornoj kampanji za DPS. Predali su krivične prijave, bez tendera što su radili. Ova vlast moja, kojoj sam ja pomogao da dođe na vlast, oni su 2 godine bez jednog tendera izvodili radove i angažovali ljude. Pa čak su angažovali ovu firmu gospodina Jelića, i to najviše ona. Ona je 90% radova odradila. Firma se zove kako? Firma D.O. Nikola. Nju su angažovali bez jednog tendera. Čovjek je učestvovao u predizbornoj kampanji na strani DPS-a, pa je sad opet, vidite li što je radio? To je firma, tako je, to je firma Jelića koja je uništila jedno 20-ak gatera i manjih firmi u Beranama. Upravo su protiv njih digli glas ljudi iz Zdravo Berane. Prioritet, tako je. A upravo digli, a oni su davali njemu poslove. To se može lako utvrditi. O tome ćete. A već sutra suočavanje vaše sa, ja mislim, i predsjednikom opštine Berane. Tako da ćete detalje moći da razmijenite. A mene u ovom času, a složit ćete se sa mnom, ne mene, nego ljude koji nas gledaju, ponajviše interesuje, a gdje će Bato Đurišić sa svojom grupacijom ako bude tast na vagi? Ako budem tast na vagi, ići ću naravno sa Zdravim Beranama, ali tamo neće moći da budu gospodin Šćekić, nikakve funkcije neće da može da vrše, onda još 4 saradnika njegova koji su učestvovali u saradnji sa DPS-om. Ako to bude uslov da će oni, pošto oni nose listu, morati da budu, šta ćete onda? Novi izbori. Sa DPS-om nema razgovora. Jedna od karakteristika prošlih izbora je i vaš nastup i nastup vaših prijatelja gdje ste brutalno pa do granice da upadate u kuće, a i toga je bilo, hvatali ljude gdje kupuju lične karte, glasove, čuda. Jeste li sad, dakle, za ove izbore spremni na to? U javnosti pričaju da smo upadali u kuće. Nije tačno, to su bili lokali. I to su bili štabovi za dijeljenje i kupovinu ljudi. Uzeli smo im samo dokumenta, dokazni materijal gdje se tačno vidi šta su radili, kome su dijelili. Imao sam primjer kod vas kuće da gleda onaj rokovnik, da nijeste ga malo prije. Ima u rokovniku ko je za njih, koga treba da zaposle, kome treba da daju drva, kome namirnice, kome koliko para. Ovamo imaju spiskovi koji su... Pretpostavljam da po tom rokovniku sad idete da spriječite to opet. Samo ovo da kažem, umjesto tamo u onom... Sad vidio sam onaj spisak gdje su davali ove socijale. Mnogi od onih što su dobili socijale tada su dijelili pare tamo. Ja sam ih našao da dijele pare tamo. A hoće li opet to da rade? Pa oni već rade. Na koju ciljnu grupu vi pretendujete? Pretendujem na na ljude koji su protiv DPS-a. Protiv sluga DPS-a i protiv ovog DPS-a. Samo te ljude koji znaju da su ovi bliski saradnici DPS-a, gospoda koju smo mi postavili tamo u fotelje, koji su gledali samo sebe da bude njima dobro i sad su počeli da zapošljavaju, odnosno zapošljavali su, ali koga, jesu li imali kakve kriterijume? Moram vas nakratko prekinuti jer vaša kampanja, makar u ovom intervju sa mnom, prilično liči na dominantnu antikampanju protiv aktualnog predsjednika opštine. Isključivo protiv njega i njegovih užih saradnika. I DPS-a, jer mislim da je to jedna partija. Ovo se sad stiče utisak, vi se sjećate dobro, ne da ako se, nego se sjećate dobro, ona tenzija Milo Momir.
ovdje u Beranama se to sad stiče. Milo, evo, Milo je ovamo, Momir je tamo, ali je sad Momir i Milov. Tako da ne možemo sad pričati kako se to... Momir je Milov. Momir je Milov. Momir je Milov. Slikovito I to je samo različito. Razlika u tome što je tada Momir je istinski posvađan bio sa Milom, a ovaj je Momir, odnosno Dado, veliki prijatelj sa Milom. Tako da... Predsjednik opštine je to nedavno objasnio da je morao sarađivati sa premijerom, što ima logike, a da zadnjih pola godine i više ta komunikacija ne ide... Nije pola godine, nije tačno pola godine. Znam dobro, on je samo od kako su raspisani izbori... Kako ćete se osjećati ako se desi? Neću da širim defetizam, naravno, u vašoj grupaciji. Ali ako se desi da, recimo, 490 glasova osvojite, a ne osvojite nijedan mandat. Znate li kako? Sve to ode, već znate kome, po Dontovom sistemu. Pa ako mi ne uđemo u Skupštinu, ako ne osvojimo mandate, što ne može da se desi, to tvrdim, ako ne bi ušli u Skupštinu, onda Milo dobija u svakom slučaju. Jer jedini ću ja da spriječim to i to građani znaju. Milo, da li će Milo da dobije poene za predsjedničke izbore, pa će ovamo ovaj Milo da pobijedi, ili će možda Milo onaj gore, odnosno Momir Milov, da dobije poene, to je već neka druga stvar. Za tu političku retoriku vam pružam ruku i neka to bude kraj ovog našeg razgovora i puno vam sreće želim na izborima. Hvala, imamo sreće, imamo sigurno poena kod ljudi koji su čestiti, koji su hrabri i koji znam da neće da se uplaše od ovih što ih prate non stop i jedna i druga udba. A svoje nekadašnje partijske drugove iz DPS-a svakodnevno sreće i današnji lider Beranske URE. Pa ja ih sretam, ali pravo da vam kažem, vrlo malo pričam o politici. Pozdravimo se posle toliko godina i to je sve. A jutro ste o politici, pošto smo vas izvukli bukvalno iz bijeloga mantila operacije, ste svakako morali s kolegama popričati o politici u bolnici, jer tamo DPS-ovaca ima 7-8 doktora. A sinoć ovdje u Beranama lider partije DPS Milo. Šta im priča Milo? Rekoše li oni vama? Barem približno. Pa približno pričaju, nezvanično pričaju svi, ali zvanično ne smiju. Pa bili ste 20 godina s njima. Da je naređenje, jeste. Kriju li sad od vas nešto? Da je palo naređenje da Berane mora pasti. Eto tako. Berane mora pasti. Jeste, prozor mora pasti. Ali bukvalno da mora, da DPS u Beranama mora da pobijedi, jer je to mnogo važno za izbore u Podgorici. Eto, to je... To su vam otkrili? To su mi otkrili. A vi to nećete dati? Je li tako? Nećemo sigurno dati. Ako ne osvojite... Jedno pozitivno glasova, da doste sve to Milu u šake. Ja mislim da pričamo o maloj cifri. Neće biti 500 glasova, nego malo više. Otkriću još jednu, interesantnu, pikanteriju. Ovo je prvi vaš intervju pred televizijskim kamerama. Jeste. Dakle, a kad sam vas pozvao, rekli ste, joj, kako ću ja to? Evo, ja sam vas kupio. Kako ste rekao, da sam ja Beranac, ja bih glasao za vas. Jeste. Tako ste rekli. Jeste. Ali ste dodali nešto drugo. Jedno pitanje na koje sad tražim odgovor. Sve sam shvatio. I ja se čudim šta će meni sve ovo. Znate, da sam znao, ja se prvi put u životu aktivno bavim politikom. Evo, posle 19 godina aktivno politikom. I da sam znao koliko je to sve naporno, kako je to sad ovo posljednjih mjesec dana, pravo da vam kažem, debelo bi razmislio da li bi ponovo sve to uradio. Međutim, puno doktora ima u politici, znate, jer kao visoki intelektualci, a nezadovoljni stanjem, moraju se uključiti u politiku da bi pomjerili stvari naprijed. Berane je nekad bilo poznata opština. Vi znate, po privredi, poljoprivredi, industriji. Ali ako je to tako, postoji protiv teža. 7-8, a već smo o tome pravili priču, pa ne bi da je ponavljam. 7-8 ljekara je u DPS-u, na listi DPS. Jeste. Upravo za to, ali to je odgovor, tu leži odgovor, svi smo mi različiti. Pa je li to oni hoće da mijenjaju stanje na bolje? Hoće. Želje postoji kod njih, sigurno. I onda će i oni kroz
19 godina doći ovako na intervju, ako Bog da sa mnom da pričamo, a što napuštaju DPS? Ne, mislim da će to prije da bude. Mislim da će to da bude daleko prije. Da. Da će to da bude A za znate što mi godinu ne pada dana. na pamet? Da. Da ste vi u politici i između ostalog i zbog toga da operete sopstvenu biografiju gdje sam bio u onome društvu onda. Ima li toga? Najvjerovatnije da dijelom ima. Ali znate kako? Ja sam i tada govorio i sad. Velika većina ljudi u DPS-u su moje kolege, između ostalog, su časni ljudi. Niko da mi se branite. I baš imate potrebu da se pravdate, doktore. Ne morate predavno. Mislite posvjesno? Definitivno. Ja vas doživljavam zaista izuzetno prijatno. Hvala. Eto, tako. Dakle, očekujete da tim završimo ovaj razgovor. Da. Očekujete prodor URE u DPS glasačko tijelo da časne ljude otud Sigurno. izvuku i Sigurno. povedu na pravi put. Ja kažem, Građanski put. spoljna politika i program URE je fenomenalan. Znači, to što je mene ponukalo da uđem u tu partiju i sve to.